Hak jingi lekai Indian Super League ka Chennaiyin Persha ya ka Bengaluru. Agre jingi lekai tang hak minit ka balai Uroi Krishna ulayo bat penkijar nengkong nagbanta ka Bengaluru bat ya ka bol la penbu da uprabir das. Hak minit ka ba ar peu kundai ka Chennaiyin kalajanyo ban penkijar lengba upetat Henry ka bol ka ba kunja kadai ya crossbar. Chua bankut ka killer step kata ke minit ke basau peusan plus iway ke Chennaiyin kalayo bat penyakai ya ke shigol jong ka Bengaluru lengba uprasan bat ya ke bol penbu dau peta. Hak minit ke ba pra peu ar umajum dar ipar jong ka Chennaiyin ulayo red card. Hak ba ula kumpen kelon ya Uroi Krishna. Adu bukut kani ke jingi lekai kini ardeli kila ya kai damar shigol. Hak jingi lekai FIFA Under 17 Women World Cup lekai hari India, kita lekai Under 17 jong kari India bersya ya kita lekai Under 17 jong kari Morocco. Hak ni jingi lekai kita lekai Under 17 jong kari Morocco lekai khamba ban ya kita lekai Under 17 jong kari India. Hak ni jingi lekai hak kelas step amdon kino ki bala ban penkijar badai hak kelamin kata hak minit ke basan peway lengba ka penalti bad ya ka penalti la kenjat daga Doha El Madani hak minit ke bahan riu peu ar ka Morocco alayo biang bentep ya ka gol ka baar lengba ka Yashman bad ya ka bol la penbu daga Somia dua ban kut ke jingi lekai kata ka minit ka ba kendai peu plus iway ka Sheriff kalayo bentep ya ka gol ka balai naga benta ka Morocco wei pat ke jingi lekai ka Brazil kalaya khaj bad ka United States damar shigol kan ke jingi lekai ke USA kalayo ban penkijar nengkong lengba ka Kyorpes hak minit ka balai peulai batang hadin 1 minit ka Brazil kalayo ban penpai kalaya ke shigol jong ka USA lengba ka Firmino kada hak minit ka balai peunyo adu ukut kan ke jingi lekai kini ki artli giri kine damar shigol hak weipat ke jingi lekai ka bahap ka grup B ka Nigeria kala lim ya ka New Zealand da sau laganot ke jingi lekai ka bahap ha ka group B ka Germany kala la lim ya ka Chile dan riu laganot